Chasalo Kaisa Pandani Bisingtwi Natun Bazar Malbasha Shawat Amarpur Division ni Paharpur near Dhananjoy Kamio Dal Bidal Bodol Yakarwi 7 family ni 17 voters Romkha IPFT Bodolni Bana Bodolni Bana Yapharwi Lamjaksogwi Naharkha Pandao Manjaknai Narowairok Ashley Pandao Manjakha Korbuk Block BSG Chairman Eba Youth IPFT State Vice President Tripura Korbuk Division ni Youth IPFT ni Rock Abani Aglono Katalbana Narowairok no Lamjaksogwi Naharkha Pandao Manjaknai Narowairok Belaka hambai tini belai tongthongmani khobor tamnike sini boskang edisi nirbasana naharei tini jeng 25 Natun Bazar Malbasha ningei tini Saur Amarpur division Paharpurni new Dhananjoy para oro sungbai tini ketal khayei tini IPFT no borok sungbai baksa jogdan donani sungbai baksa sokbaika 7 family ni 17 butat borok sungbai Bibino party Yakarwi tini sungbai tini simin sini IPFT no hamjagoi agam dina IPFT ni ideology no naharei jatini samunga sung baksa palrona nei tini ni osanda jora borok sung baksa joining rokha boskangni salo sudo 7 family 17 butaria agam dino sung Paharpur kaisa chini Natun Bazar Malbasha ningei kaisa chini mas gathering tongo to program o taibo chini Prai 100 family nuporo sung chini joining kotor tongo abono sung tini saklaglak samne din narok nongni median bisitoi sung phunugir nai IPFT tini fan o 25 Natun Bazar Malbasha obusuk tong so Tripura mo thabo tongen nai ha Tripura mo tha samu tangmo chayang mo ge chong IPFT party no hanya ge chong phai ha chong mo tha samu tangmo gotheya chaya jonogon no naiya chong bobai chong tongya chong Tripura mo tha 5 বছর কাছাকাছি ha Hero report Chini Khorang